Hello muntina na Mite ho zo si limna kahin ni kinon chule tu ni kho alha ni sim som na li sang ni le som ni langa din jong tu su chum ho phun do na ni kitau hidi Manipur gale tul to ke season kokizo representative hon Silong Khopia high level conclave aneyovin hichia chun kokizo te political roadmap dingle boarding lom to gun ho asai khomovin hi civil society organization chum legal expert ho national regional thinking ho le suspension of operation SO agreement akun representative ho pannan ki ho khom na anizwin Lunggilte in India Constitution to kitwa political settlement do theina dingin lampi ho asai khomovin hi aki ho khom na wachun kumni warzen melhite to kukizo ki ka kido nehi ki ho to aki chei sa ding internally displaced person IDP ho le gale tu laiza amulim ho chunga thudi lun sa ding tin kinup to na anizuvi tu le to imasang diu lampi omsun hi politically negotiated settlement kiti hi in central government in Kokizo community adia political lampanga ka kinem nao in subulin hantin nge na anizovin aki nge penchu Indian Constitution article 239A noiza Union Territory with legislature needing here hi aki ho na wachun Kokizo te gamlego cultural and traditional custom ho hu binadinga article 244 patia chi sading ti jong kipatsa na anizovi Constitution in April Pio Kathu Muhi Akipat Sale Koiman Aning Langa Aso do Thelo Diu Chule Kukizu Te Dinga Khanto Nale Machalna Chuki Le Chamnalung Monum na Dingzong Ahia Tiwi Tu Lai Buina Zom Jing To Kilhonin Conclave Sun State Administration Le Security Langa Kuna Sini Lang Ne Lova Buina Ho Asul Habdingin Asezuvin Chule Buina Hung Kithe Thang Belo na Dinga Thudi Ta Panhata Ala Hondingin Jong Akisezi Lang nei si nei puma government ki sim hi so loading chule thingjong thing loading a hi ki ho khum khana achun Kokizo civil society organization le body zo si to tha khana pan la khom ding khatla khat ki to so dingin ki nup to na aneuwi conclave hingong to hon mabana ki ho khom ki ding le to le tham iza kai a hin ngai tu diwin ngan sina apinga lovin hi Mite to Naga Pavavin Federation of Homi Makaina Achisa October Nisim Gum Nikhwa Infari Sunga Savambung Kabui Kunzawa Manipula Kokizo Nam Chum Ho Zawlona Manipula Namdang Somnilanga Homin Kisud na Sungpu Indigenous Pillar Anatunda Utsu Demna Aniwinahi HTC in Asay Natsun Indigenous Pillar Chu Nam Chum Ho Kika Kikhan na Kisim na Hin Manipugam Thusim Ahilo Lam Ta Kisay na Khatahiya TV HTC in Simpat Nia Thusoh Abol Natsun Indigenous Pillar Alhanchum Nam Chum Ho Minbo Kizichu Nam Chum Kika Kikhan na Kivet Sa na Hin Manipugam Sungbuy na Chungchuna Kibuy na Simbe na Ding Nam Khat Kipin na Ahiya TV Indigenous Pillar Kitundo na Chunga Manipur Sarkarin Imase Anilohin Thu Tam Ta Asin Federation of Homi Nam Chum Ho Kika Kikhan na Ding Togon Aniho Kito Sot na Ahiya TV Patchi sa Thusim ho mi khadin ama deidan le lunglama akisim tu thailo ahitin HTC na seuvin mopu na nei sarkar khadin hijita bong to gun ho chu aphalo ding dol hi TV Indigenous Pillar chun Manipula Nam Chum ho kika ki khanna asulit be hin chamna na dinga mabana to gun ki bolding ho jong phachublo dinga hitin thusu chun asi Federation of Homi Hotel Bolchu Kokizo hon Manipula pat ki vai pu na chum adal jingu ki het pi na khat a hi tin jong HTC asai be na hi phai cham sunga Kokizo ho melse ta ki thana le kino do a hi ji uvin Manipur sunga ki khan na hung hin Kokizo to Mite ki vai pu na khat noya khom ding ki ti chu a hi theilo ding thila hi hejiji chun India Sarkarin agan na thei pe na Kokizo ho dinga separate administration Union Territory with legislature api dinga hi tin HTC nge na abolovin Kokizo ho chen nagam hoa center in vai hop na anating lebo Kokizo ho dinga chamna lebin na dinga hi TV alangkhat in Federation of Homi Makaina in Faris Savambung Kabui Kunzawa Manipura Indigenous Nam Chum Somnilanga Homin Kisudna Indigenous Pillar Achun Thado Homin Anazawlo Dana hi Hichia chun Kokizo sunga Nam Chum Hozong Khat Zawlo hin Mite Pangal Hozong Anazaw Salo hi
Hichi indigenous pillar kitundo na chunga chun Thusoh Student Association in Thusoh Bolovin Naga sunga umlo Thusoh Mar Mizo le Zomi Hozong Manipur Sarkar in indigenous a het na anayahi tiwi Manipur Inner Line Permit ILP Amendment Rule Sangni le somnirani under the Bengal Eastern Frontier Regulation BEFR Sangkhat Zagi Somsigi le Thumdung Zuya Manipur Sarkar in Manipula indigenous person Zatum Akoyovi Amaho Chahiule Mite Ahilo le Mite Panga Dichu Manipuri Muslim le Article 342 Clause 1 Noya recognize scheduled tribes Somthumna Thumho Ahiwi Tin Thusuchun Asayi Thusoh Zauna Hechi tribes Somthumna Thumho Chu India Dandung Zuya indigenous ahi kiti ahin hinla amaho chu December nisim somthum lakhat sangkhat zaku somgub lakhat chana Manipula anachang mi ahi nga ahi tin TSN asayuvin ahi Federation of Homin Manipula yek salai ho kepum khat na ding le ven bit na ding pan ala o aki hethimi hinla amahon anatundo indigenous pilara namchum chu somni langamin anakoyut chu sarkarin hetpi na anailo ahin dandung zuya zong kitulo ahi atiwi Nam chum somni langa hola somni li hotsu naganuya scheduled tribe category ahiwi tin Thusoh chun asiben hi sapamcha zadomani le aloi pha makai na kisim FOA sin Mite le Manipura indigenous nam chum zo si thalhenga thusei na ding mopuna anei povin FOA chin indigenous pilara minkisun nam somni langa hobu chu indigenous dana asei jinguzong anga diwa hi kiti FOH nam chum somni langa ho kiloi khomna hin Mite hoding kiloi khomna bo hepui hiji chun Manipula indigenous nam chum ho ki ka ke thim lo na ding Thusoh le thusei bo loading in TSA na asayuvina hi Churachandpur district sung school khara jilkung kharin Thusoh ki simlai ho azum suwa thuchengai leuta ta alhajin buina atulo na hi simlai ho masanga jilkung pa hin jatlenam mina thuphalo le ngai ma umta ta asei do danin akisejin social media dunga jong akithe thangin hijia kun chun jilkung pa chunga he na jong asi movie social media hoa Kigelphaote ahung ki thejal pha chun jilkung pan video kharasi min asu hille asei hil na chunga ngai dam jong akithu min hi tulut ki mu chun asei na hichi jilkung pa chu mangzo ahin Don Bosco School Churachandpur history subject ala hi akiti ama hin class 12 simlai ho koma class ala pedin Anglo kuki war ho jong tot nup nan anijin sung pi tichu Churachandpur khangthu sim jong tot chaveinan aniji tin akisiji classroom sung simlai mi chuza line mangzoin Thusoh kuki hamtho ho achombe en akoidoin nang ho community hi buina sim na hiwin British te zomi te meilite to na kidowin ahin la khatcha na zo puwi tin tot chaveinan anijin hi hisebo hilovin ta chapa ahilo le ta chano kiti thucheng jong tot nup na le simlai chapong ho deichat weinan anije kiti Hitia Thusoh to kilon chun father of Don Bosco Higher Secondary School hinga he na agane ovin jilkung patu sei la sa dem na sangta anizovin jilkung khat hiti bepsiwa omchu akilop mo se bo hilova mi ham ahilo hamdang tho ho kenoi sinale zatpumpi imachalova kigel na khada hi tin asezvi he na lekha chun jilkung mo pu na chu simlai ho til khoding mi su khan loading chole ipilampi hizong le apat pa na simlai ho kai hoiding hi kiti he na bol ho chun jilkung pa chunga apet pena disciplinary action lading chule mabana hitabang om kilo dinga terminate jong bolding in nge na anisuvina hi lekha thot chun asei bena Thusoh kuki community hi chamnale kilung to deite akihin hitia jalenam ka thuphalo sei howang kimova loading a hitin akisei kiri Thusoh in atalang danin athisa kimunu chu winsi ningnei thim khongsai daughter of kuplun khongsai mauzang saiku kangpopi district ahi aketin October nisim somleni nilha niden 9:30 apat niden 10 kika amkhompi meile pasal khato nasata akina nonglana hitabong thilsu hi analung hi innei pan thilum dana herin Delhi police an head sa pe hi winsi ningnei thim khongsai chu alola chemcha gisa naomin anoi mu jong kya lain ata sa chunga mahatam ta moding umin akisein ama that pen chun ama atha nunga ama le ama jong kithet ki gua ahin la police om namun athunovin ane chinai pun
Savdarjung Hospital ICU vet kolin au minahi. Vinci ningni team khung sai that pa hi le. Aadhar card dungzuya. Nongthombam Pradeep Singh ahi akitin. Amani hi kingai lhuna in khat alu khom thon ahi dan he rahi. Abang khadin amani hi akicheng ahi honi atiuvin. Hinla official document dungzuin. Agithet Vinci ningni team khung sai chu. Aadhar card a team pi khung sai Saiku Kangpopi district Manipur akitin. Adomopa ahilo le azipa nongthombam Pradeep Singh zong. Manipur apat ahi akitin. Meile hidanin akisizinahi. Thusoh to kisen ipisia thina chan lung theiliwa kisulung hang hi hamti police hon akhol jingunahi. Hitabong Thusoh hi Delhiya North East numei ho chunga khatwei Thusoh kiwa hitapun. Tukum April ni simgi samni le somni langain zong. Monilka numei kum somni le sigya upa. Thingzaning zong adomapan anatha a police hon anamarahi akiti. Tuni ho adinga Thusoh Lahkhom chum pondo na nei thiu hi chanchu hitanti.